16 nemzetség, és ezek között vannak sok magyarok is. Én is magyar vagyok, van 2 fiam, Jani meg a Feri, meg máma és horvát katonák vannak, és védik ezt a horvát országot, hogy legyen mindenkinek jobb. У Липовляна живе багато українців, так званих галиціянів. Čujte, ja sam albanske nacionalnosti, tu sam u Hrvatskoj, borim se za tu slobodu, za suverenitete Hrvatske. Mika mi je ime, na puti avionima sam i tako. Ja sam Jaroslav, česke sam nacionalnosti, u Hrvatskoj sam vojsci, isto sam na protivovenskom topu. Hrvat sam pravi i slažem se sa njima i neću nikad napustiti ovaj položaj dok ne oslobodimo našu Hrvatsku. Tako je. Pa mi se sad nalazimo u Lipovljanima. Lipovljani su na ovom ratištu sadašnjem u zapadnom dijelu općine Novska, najveće središte, ja bih rekao i najjače središte, kako po brojnosti stanovništva, tako i po kulturnim, ekonomskim i ostalim sadržajima. Granica smo između slavonskog i moslavačkog područja i nekako smo granica i one zacrtane nove velike Srbije, ali ipak smo mi u središtu Hrvatske. Doista su Lipovljani u srcu Hrvatske, a svi ljudi koji u njima žive u srcu nose Hrvatsku. Nisu više Lipovljani ona drevna i uspravna Slavonija iz Kozačevih knjiga. Okupatorska vojska, nasrćući na ovaj kraj, iza sebe ostavlja smrt i ruševine. Svih 16 nacionalnosti koje u Lipovljanima žive uključili su se u bitku za slobodu svojih Lipovljana i svoje Hrvatske. U istom vodu su se našli Hrvat, Čeh, Slovak, Mađar, Ukrajinac, Rusi i mnogi drugi. Okruženi ratom, Lipovljani žive i bore se, vesele se i pobjeđuju, šale se i pjevaju.
Kedjemer Željko, po nacionalnosti sam Mađar. U Hrvatskoj gardi se nalazimo 24.9. ove godine. Ja sam Švab Josip, po nacionalnosti sam Čeh, rođen sam u Lipovljanima. Nadimak mi je Džins, ja sam Galicijan. Але він є і пророк, отже той, що говорить імені Господнім. Той, що можемо свобідно сказати, має претензії і зухвальство називати себе Сином Божим. Отак він прибув, каже Євангеліє, у Назарет. Pa u Ukrajini se čuje zadnjih dana jako puno, zato što je to proglasila svoju nezavisnost, a u nama se malo čuje u Hrvatskoj konkretno, mi smo jedna relativno mala nacionalna manjina, ali koncentrirani u nekoliko župa, u nekoliko sela u Hrvatskoj, nažalost baš u onim krajima gdje ratom zahvaćenih momentalno, recimo Vukovar, Petrovci, Mikluševci, tu prema ovamo kad idemo Slavonski Brod, Kanjiža, Sibinj i tu Lipovljani. Jedna od starijih župa grko-katoličkih, tako se zove inače Ukrajinci, većina Ukrajinaca u Jugoslaviji, je te vjeroispovijesti u Lipovljanima. Prvi spomen je o doseljenju Ukrajinaca u Lipovljane se vode 4. godine ovog stoljeća, prve obitelji koje su doselile. Interesantno bi bilo spomenuti i same krajeve odakle su doselili, jer to su karakteristični krajevi zapadne Ukrajine, takozvane Lemkovine. To je jedan ogranak ukrajinskog naroda, Lemki, velika većina od njih, koji su doselili baš u ovo selo i nigdje drugdje u Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji ili današnjoj Hrvatskoj, koliko ja znam. Međutim, grko-katolici treba reći da su to punopravni katolici, da to nisu neki manji katolici ili veći katolici. Kao što obično ljudi misle da oni jesu katolici, ali nisu to oni pravi, tako to ljudi. Mi jesmo katolici zato što, najkraće bi se moglo reći, da smo mi kršćani prvog tisućljeća. Tko zna šta to znači, shvatit će. Da je raskol crkveni na istok i zapad se dogodio 1054. godine, kao što je poznato, između Bizanta ondašnjeg i Rima. A mi Ukrajinci, konkretno baš ta Galicija, taj pojas iz kojeg dolaze, mi nismo učestvovali u toj svađi, u tom raskolu između istoka i zapada. Zato što je to možda ondašnja bila periferija zbivanja svjetskih. I u ondašnjim komunikacijama normalno nisu ni stizale vijesti o tom raskolu. Tako da su ti ljudi zadržali istočni obred, koji je bio od prvih stoljeća kršćanstva, bile su razlike u obredu istočnom i zapadom. Istočni obred što uključuje normalno i liturgijski jezik slavenski, koji potiče od svetih Kirila i Metodija, i specifičnosti obredne pa i crkveno-zakonske, recimo karakteristika naša po kojima ljudi najlakše zapamte tu razliku i što se naši svećenici žene prije ređenja. Ja konkretno nisam taj, ali postoji ta mogućnost. To bi bila jedna ta razlika. Zatim služi se na kvašenom kruhu, što kod rimokatolika nije slučaj,
I tako, to su mislim pravne te razlike, tradicionalne razlike, koje imaju svoje simboličko značenje normalno, ali na kojima ne treba insistirati. Ja sam Jura, po nacionalnosti sam Ukrajinac, služim Hrvatskoj vojsci od prvog dana. Znači da sam 6 mjeseci već na položaju kao nišanđe na protuzračnoj obrani, gdje pokušavamo srušiti te neprijateljske avione i helikoptere. Ja sam Koc, po nacionalnosti sam Ukrajinac, isto sam od prvog dana u Hrvatskoj vojsci, protuzračnoj obrani, komandir voda. Dosta puše cijeli dan. Ode prema istoku. Igla. Na našem području, što se zna da je 7 palo. Od toga ne znamo jer smo mi, važno da oni padaju, ako ih sruše nije bitno. Čekamo da dođe, jedva čekamo da dođe. Posuda kad nema aviona, bolje i za nas, a i za sve ostalo. Kartamo, spavamo, odmaramo. Grijemo se. Grijemo se. Janička mala, Jalšan se ne višvala. Mala Janička mala, Jalšan se ne višvala. Zovem se Pero. Poznao sam između svojih prijatelja Ranimko Rus. Po nacionalnosti sam Ukrajinac. Nalazim se u rezervnom sastavu Bora narodne garde, općine Ranska, po funkciji bolničara. Obavljam dužnosti kao i svaki drugi vojnik. Na straži sam, s njima, rovovima, zapravo gdje je potrebno. Kao što sam rekao, vršim funkciju bolničara. Obilazim, pitam kako je Bog zdravlja, šta treba, kako pomoć i tako. Onda imam svoje prostore, tamo gledam kako higijenu održavamo, gdje spavam. Sve ono, kako bi se rekao, vojnički. Imaš šta novo? Ništa. Ništa. Ma neću. U travi ovdje ne zna gdje. Da. Od 2 do 3, onda poslije 6 sati smo po 2. Sad smo na položaju, a gdje to nismo već. Vršimo osmatranje. Znači, pripremi smo, ima dojava da bi moglo neprijatelj predeti s ove strane. Daj šuti, ne smiješ to reći. Mijenjamo se svaki sam da pošto je hladno. Sad smo po danu po 1, a po noći ćemo po 2. Po 2 sata, tako. Da neki su unutra malo se skriješ pa nazad, tako. Ali će biti dobro. Nadimak mi je Džins,
Lucijan. Pa sad sam vezista, uvišao sam i ko slobodni strelac. Prvanta vega. Morao jedan, da li se čujemo? Dva voda smjenjuju se na... Da, sve se smjenjuju. Na položaju. Niti snaži, niti prijateljski strane, osim pojačane budnosti. Dali smo 5 komada. Ideš u noći. Redom, tako. U noći. Ja sam Kovačević Jasnica, rođena sam u Lipovljanima, Slovakinja sam porijekla. Ovdje trenutno radim kao referent općih poslova, 125. brigada, 2. bataljon. Pa što se tiče ovih poslova administracije, ovdje smo isto vezani sa papirima kao i ranije u privredi, tako i ovdje. Obitelj, to se podrazumijeva sve kod kuće napraviti i još na posao stići, ne? Vidite, Lipovljani su u prvom redu, što mi sebi uvijek kažemo, jedno razvijeno selo, slavonsko selo. Nismo si nikad pripisivali nikakav epitet gradića ili nečeg drugog, ali smo jedno veliko kulturno središte i vrlo često smo bili ponosni na to kad su nas zvali Mala Europa. Mala Europa zbog toga što u Lipovljanima živi, druži se, radi 16-ak, neki kažu i više, naroda i narodnosti i odatle i oni poznati lipovljanski susreti koji su se evo baš u ovim našim prostorima kao centralnom dijelu održavali. Ozo se, sad je voljog Senenke, kenjem vodom Senenke. Ozo se, oki neko Senenke, Lamazenjem Senenki, lese voljog Senenki. Ozo se, oki neko Senenke, Lamazenjem Senenki, oki neko Senenki. Ozo se, oki neko Senenke, Zovem se Franjo Ibriks, zvani Feri, po nacionalnosti sam Mađar. Nalazim se u veterinarskom vodu za klanje stoke, 63. bataljon. Ovo su moji roditelji, tata i mama, moj sin Kruno. Imam dvije čerke starije, one su sada momentalno u školi, idu 2 puta tjedno u Kutinu i supruga mi radi u mjestu u prodavoni metalne robe. Mobiliziran sam u stvari 21. kolovoza zajedno sa nekolicinom naših prijatelja ovdje iz mjesta. Koljemo i pripremamo meso za hrvatsku vojsku. Koljemo ovdje krave, junad, telad, svinje, sve ono što nam dovezu mi ovdje rješavamo. U stvari svi ekonomi koji dolaze ovdje dolaze po čisto obrađeno meso, voze u svoje kuhinje i hrane našu hrvatsku vojsku. Pogotovo sada je temperatura je pala i -10 stepeni, a ako se vojska dobro ne hrani, neće dobro ni djelovati.
poslije rata vjerujem da će se mnoge stvari promijeniti. Da će se vratiti, ako ne na isto radno mjesto, ono bar u istu radnu organizaciju. Očekujem isti onakav život i suživot ljudi u mome mjestu i u mjestima izvan moga mjesta. Da ćemo slobodno moći pješice, automobilom, vlakom i avionom ići u mjesta gdje smo nekad išli, ne razmišljajući da li ćemo doživjeti da nas neko dočeka, presretne, zaustavi i na kraju da doživimo ono najgore. Oza se, sad je voljok senenke, skenje vodom senenke. Oza se, oki neko senenke, oki neko senenke. Zovem se Franjo i jedan sam od predstavnika u ovom kraju Lipovljana mađarske nacionalnosti u sklopu Zbora Narodne garde i radim na poslovima intendanture, odnosno logističke podrške jedinica Zbora Narodne garde. Kako to šćapaš? Polako, dečko, samo polako. Biće se sve, čekaj reda. Sad ste me zajebali. A ne, pustovim sad dole. Ovo je kabanica, reda. Da. Gledam odmah. Ko će još jednu? Eto vidiš da ima. Hvala lijepo. Ima li još netko za vreću? Ima. Ajde. Sada treba su smotati, jebi. Upisati jedan radni dan se može. On traje 24 sata. Znači, ujutro, prvo kada dođemo, sa kolegama moramo se pobrinuti za doručak, topli čaj, izvršiti popunu toplog veša, pregledati za ručak, da li su spiskovi u redu, pregledati prvenstveno da li je sva vojska na broju. U hodu napravimo dopunu borbenim tehničkim sredstvima, onda opremom za borce i poslije toga otpraćemo borce na redovne zadatke, izviđanja razne i tako dalje. A na teren kad god mogu odem zajedno sa pomoćnikom koji vozi i ta tehnička sredstva i hranu. Nemojte tako reći. Ili još nekom nešto nedostaje? Ja sam oženjen, sretno oženjen. Imam troje djece, koje tu ratni vihor ih je udaljio od mene. Oni su nalaze daleko od mene. Mislim da idu u školu, čujemo se. Ponekad se vidimo koliko nam to poslovi, zadaci moji dozvoljavaju. Nadam se da su oni i sad dobro. Žalosti me saznanje kad gledam, umjesto da se bavimo nečim drugim, pripremamo neke svadbe, da pripremamo kolinja, da pripremamo. Mi moramo konstatirati da taj život ne vrijedi koliko ni čaša hladne vode. Veseli me i to što mi je to tako. I porodica mi dobro. Veseli me i to što sam među tim ljudima, što oni mene vole i to me veseli. Još kažem, da nadopunim, da me veseli to da će ipak pravda pobijediti. To me veseli. Did
sam Štef, Českog sam porekla, u Hrvatskoj vojsci služim na minobacačima, prateći vod. Evo ovako nalazimo se u Novskoj, na željezničkoj pruzi. Vlasnik. I evo tu je upravo pala neđe prije, ova poznata krmača, prasica. A ovo je moj prijatelj, s menom je u odjeljenju, najstariji, možda čak i u bataljonu. Jedan od najstarijih, ali na frontu u prvim redovima, mislim, ne. Prije rata radio sam na plovanju u Liplarima kao brusač i bavio sam se dugo sviranjem. Imao sam društvo svoje s kojima sam svirao, dečkima. Imam 3 djece, najstariji mi sad treba ići u 3. razred, mala mi je trebala u 1. razred krenuti, isto tako. Žena se boji kad idem, oni isto čekaju jedva da se vratim. Lipovljani se nisu promijenili. Dakle, oni su bili onakvi kakvi jesu i danas su zajedno. Svi ti narodi, sve te narodnosti i danas zajedno traju, zajedno se bore se za ono sutra, a to znači da će i sutra opet biti zajedno. Nema tu ovdje čeda više šta da se zadržava. Stisnut je sa svih strana, bolje mu je da plače i da bježi, ko što je počeo plaćati. Lipovljanske uske staze ružnarinom zase